Mua le Yohane mua. Yohane mta mua fa pasulua. Pa maoninga lo tala lo tangata umai feola lo langi ka ung fanga ole akua. Pa fonga. Yohane mua ila to uma o na talia o ia mafatu tua. Pa wayo ka fa merkalo kuspoye tawo fa na ole tua. Au lato uma na talia o ia. Afinga, bele lenga la kurkala inga mafaya ku kangaka ia kalia. Ele o kaka uma le kongo loku uma sa mo wala ku kalia Yesu. Le meor kaka fa longo ele kalia Yesu. O sa mo fa fonga mai. Ele saul fa punga le wa sa mo ele ya. Amen. Wa mau kur fa va fa ko inga fa va sa mo ile kua. Pai mai lo sa mo. Wa sa mo e fa fonga le meor sa mo ela ku kele kalia le rio leola. Meor kaka loku ele kalia inga le rio leola. O lo kalia wa fa kua ya ke ia. O nga say no Lord to yourself, meaning you obey Jesus, not yourself. Ese sengala ngaka loku mar ngaka ua fa olaina po talia ina le rio leola. Toi fa fonga fa maringa. Au lato uma na talia o ia. Au lato uma o na talia. Ola talia, you take it. You accept him in your heart as Lord and Savior. Ale kalia Yesu fa fonga mai ele al wakula nga pa ye ngofo kongo oi. Ngau ka ngaka ye wakalia Yesu wa fayal filfilinga. Wa ke kalia lo Yesu. Ave malima fa ola ilo wolanga, ave matupu ilo wolanga. O nga e alu ese mai lo le malanga sala ole se senga nga. Wa fa ola ina lo nga ko transform le tua lo soifua. Ile tino malanga ole fa so ta inga meia. Wa e say no ole ko skayo ya ke oi. Lala wingo lembe wale ko skayo el sikaleki. Wale ko skayo el pia. Wale ko skayo el faikanga. Wale ko skayo el murilua. Wale ko skayo el vape. Wale ko skayo el amiolanga. O mama la sa mole se sengo le kalia ingo le lio le ola. Malo walu le loko ngale alu le loko fa longo. Ma fa bevela algo for versa. O fa fonga male se sengo meia. Ngor kala ngala fa mail for mayoruka. If you want to follow Jesus, deny yourself. Le Roma se furu fa paiva asa ule sili wange mo fa basulua. A fai te tau tino lo wutu ile li o Yesu. Matari tonu lo loto wa toi fatu ina mai o ia ele atua na ie woti. E faola ina ai o. Faola ina ai o e mamalamal process. Nanga e o kala ia o meo faola inga. Ele malamal kus paia le akua. Ai ko kus paia le ko faola inga le lo wanganga. Fa ko faola inga ai. Amen. Bal fa mau ngingar kamarora la ngalu ya Yesu le po o ngiko temo lo ngaswafa ao e ao kuspai ao akaulo kakao o le teacher me o winga mala fionga le o le vanga o le fionga ele lo ni ko temo le religious la le ala o no o le vanga lo ala wo kai lo nge kamarora kaimio ngafa lo ngole o nga Yesu chole ele yo la nganga o le oki Saulo ongo le musu ilo ka kalanga le wa o pefo ka sa mo I loku ka ko mai fa ko e mo musu ilo ka ka wo mai me ngai fe mai o me fo wala ki me fo ya fo wala va ma le uye suma mar kala inga ongo le ko inga o mai sa mo fa fonga mai le nguku ale ko ki fa le ngai ka o le nguku fo le fe mer kus pa ye ke kali ai ma fa yer ka o ki ngonga confess a fai te tau tino lo ngutu ile li o Yesu yo le mele fa nga ye le nguku ale fa le ngai ka o ki ngolo le nguku Kal kongu le loko menga ka olfa koku. Ala nguko o mai le ola. Kulo wala upe ko ye kya. Ngai nguko sa wel faleanga. Ala nguko le leve mai ka kingo ya Yesu. O nga o mai le ola. Kal kongu le loko nga. Tawa mi ton wina lo le oi. O le process le ngari e ke mawai le ola. O nga fa ka alu wa kulo le nga pai ai to tonu oi. E ke le ami o vale a fa pe ola ya o le nga pai. E ami o vale le nga pai. Ele aru le nga pa yeska kamio vale am ka kamio le nga ko fa fonga ma ko foi na yo nga fa ma ngi mal mele la nga le fa pe ka umala lo la nga o la tari o la fino le tu ai amio vale le ai le o se finio le ko pe amio le fa fonga au lato uma na talia o ia ma fatu atua I lona suafa na ia matu ia o le manui ave ele manguia ia ve lato ma fa na o le ko ave ma fa nga ko fa fonga mai la amen fa ko fa nga o le ko pe e kalia maka mayar kala fa benga ila ko wa en kalia o yama fa ko o le nguko ka kingo ye o lai a loko ka ko ngoya mo ko al process lo ka ko o fa ko